Alhamdulillah video pesenan menak tos didamelkeun. Mangga kapar pengikut pilih bade tuang atanapi rek madang nyane. Sok di komentar bilih bade tuang mangga tuang pamanyana rek madang heula. Di kolom komentar tulis sok payu mana cing videona, payu video tuang atau video madang nu rame, sok di komen. Para pendukung setia atur nuhun, geus sudah loba pikiran, sudah loba pusing, madang meh lain nama.